ole chi bai ulle voina kan lo review le tur hi Ibell Jigsaw ania tuna mi hi quality thakop mai hi mu theyang hian hei hi ania arun choma hi hei a jigsaw blade kan ti don mi mo thir kat na pakhat le thing kat na pakhat aron chom tela ti chuan hei hi a guide bar kan ti don em ni ani bokta hei chu a vacuum mo a vacuum suction heta hnunga vo tur khonge het lai hianin ava vo tur om tai ai khongi muru hei hi ani a vacuuming lo na khari ta mo khonge vo no he a vacuum vo na e tianga hin vacuum vo na hi om lo ni hi sorry hei hi engami man tur ber ni ka chiang tami lo mai a vacuum suction ni tura chun ka ngai ta mo ka hriat sual lo chuanin ka hriat sual le min lo hriatir le mai ta ula ti chuanin heta hian hei a l range mo ama her englo tight le engemoni vel na kha hi a chhom bok ta ti chuanin jigsaw hi tlang puin kan hmang na sa kan hrelo kan takin hemi hi mo yan kan da tlumai nga kut khatin ka khoise hemi a angle hi in moite chuanin heta hianin hei heta hianin 45 anim degree angle thlengin mo ka hriat su le mo engthling ni kho angle kha mo inang tlang vek ta jigsaw hrim hrim a chon khatianga kha a angle cutting a kha thei ani chu ti chuanin hemi a speed a hi in mu theiang hianin 6 thleng ati theia ti chon tla hian 0123 ami a vibrate kan ti don em ni ama anor khami ai nat lo ti mela khami ain se kha khanin aing lo bok ta mo jigsaw speed pi lama khanin hemi ava vibrate eng lo kha aha eng lo na kha pathum na thleng om ta bokani ti chuanin tuna mi hi a try me he in mu theyang hian hetlai hianin hei ama hi quick release ang chi mo vo lu ul sam le release khai tlai tia va koi zeu khanin athun mai thei ta ti amang ta ni tuna mi hian ti ang chi kha mang ta a chu wang chuanin a blade a hi ti ang chi kho mang ta chu wang chuan ti an that na chu he ta black and decker le eng brain chen khatai ma chuan he ta va vo phota tlai hian screwdriver in mo va her tight le nga yang chi mo kha aum thin ta ni a blade tham thak zung lek mari khaw tak ta ni ma se tu na mi chu quick release amang tai tia ti zeu khani na vo thia thale zeu khani mai ta ni chu wang chuanin hei hi a features zinga ka du mai ani atura hin rupees sang ni le zanga chawin kan sel ani rupees sang ni le zanga chawin kan sela mu thei chuanin hei eta hianin aing lawa hi a thak thei bok ta mo aing lawa hi ti chuanin kha ani na tlang buyani ta ti chuan ai awat hi 650 watt ani rpm hi 800 changa 600 3000 thlengina da thei rpm khamo a lo ta kha a speed ange khamia kha engti kan tiang a set thei tin niang chu ti chuan a kat de pa hi wu ta chuanin 65 mm thleng kha ti thei ta steel a hian 6 mm thleng kha kat thei bok ta ni mo 6 mm thleng kha a depth a thuk zong a kat thuk zong aniang chu omzia chuan hemi hi mo hei hi chu headline vel a hin lut tang hei 6 mm mo thleng kha thei ta ti chuanin hemi bi ka hian chuanin 65 ani thong ani mo khatiang khanin chu ani na tlang puyan ni an quality tra an power pot sak book ani ti kan soitel le do video I kan post log nga kan review na video ka thing kat like karon tho so don lang che ole ila tro ole tu na hi thing hi kan kat sin do tu kan thing kat to hi a thing changlu tu khi ni lafa ka mu ang khani ta hi tu na hianin hei wana ka data vibrate hi mo 6 speed ka data ka chinang pha tro cái cái thì con hi anh đi vibrate thì cần tìm hiểu lệ sana khăn ngay nạt lâu khăn đi về baka tôi nói hiện chuyện cần đá cái mồm mà sẽ he mi kan ti san hian in he ai nge angil lo por pheng phung ve thin ta ani le ta ni
ti chuanin hei speed te tai tai na lok na bok ta mo chu chuan ni na tlang pui ni ta atin etiang jigsaw hi chu tlang puin thing cha ni lo mo thing pan ti mai la hei gypsum board ang chi ni lo gypsum board kan ti dur ta vlei ngoi khoi tan kan te thil han kat ko le mo han kat round vela mo kan thetlang ve tho ha ka ti nga te khan tha tin he tiang thing te naw han kat zuai tan din mo table saw emo circular saw nei lo tan kha ka la ka ta e na ti yo ka nan tin a tha bu ni khati song khari